دما خوش به بینرین هجا ایرو 23 کانون 2021 جه روژان جه روژا پیشمه بوی رو گشترین هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هجا هزی ناتوی لدیجی ارتشا روسیا لسنوری اوکراینی بجه بویه دکوه نوا تفگیر فرمانداریا و هزا دجبریا روسیه جیج آلی دولتا ترکیه و دی گرن وزارت پاراسنی آلمانیا جیج بر آلوزیا اوکراین راگاند کو هر دچه فکاری زیده دبن او گوت داخوازا کو روسیه جه ناتوی دیکه نممکنه کو بجهورن. ارتشا روسیای کو بتو آوای گوه ناده هشیاری ناتو و یکیتیا اوروپای هزین خال سرسینور اوکراینای بجه کرنه. او یکشی بوس دم کو دنافبران ناتو و موسکوی دا آلوزی زیده ببه. Die NATO reagiert erstmals mit einer konkreten militärischen Maßnahme auf den Truppen. روزنامه آلمان ویلت ادعا کرد کو ناتو لدیجی روسیای گاوا پیشی یا بربچاو آویت و او آگاهی پار بکرنه. هزا کریزی یا گریدای ناتوی خوشبو دستوردان لزگین آلدشی روسیای آماده کریه. لگوری روشنامه هزا ناتوی و دناوا 5 روژان ده لحرم آلوزیه بجه ببه. هزا کریزی کجبو دستوردان لزگین هاتیه آوا کرن ویگا وی فرمانداریا ویج آلی دولتا ترک وده کرن. او هز جه 40,000 لشکرین اندام ناتوی پیکتی و پشتی ایرشا لدشی کرمه هات بوساس کرن. دوی نوبره ده آلمانیا هشیاری کر کجبر آلوزیا اوکراینای فکرین یکیتیا اروپای زیده دبن. وزیرا پاراستن آنالینا بیربوک دوه لبرلینه لگل هم پیشی خواه لوکسمبورگی جان اسیلبورن هفدیتم پیک آنی. دروژه و هر دو وزیران ده آلوزیا ناتو و روسیای هبو. آنالینا رو شاهیی وکه فکاره که مزم بنافکر او گوته. داخوازین که موسکو جناتوی دکه ببینگه ها. اشکره یا کجبلی دیالوگی تریندن این چاره سریه تونه. بله هر سرک دولت روسی ولادیمیر پوتین لدیجی پشتوانی ولاتین روش آوی با اوکراین جاره کدن دران خوان نشان دا پوتین گوت تشتا خویا دکه اوه که اوکراین لدیجی دونباسی دناوا تفگره که اپراسیونی دیه. لگوری نوچه سپوتنیکی سروکی روسی ولادیمیر پوتین هفدامین جوینا چاپمنی یا داویا سالی دارخست. پوتین ده هفدیتنیا روبرودل سر گلک مجارین وکه آبوری روژه و اوکراین او ویروسا کورونای آخویم. پوتین لسر آلوزیا به اوکراین را افتشتانی زمان. تشتی که ام دبینین اوه که حکومت اوکراین آمده کارین اپراسیونه که لشکری یا نو لدیجی دونباسی دیکه. بانک لروسی دیکن که دستوردانی نکه هر تمچاوی ما لأوکراین که و چی بکه و هر تشتا خرابی که. دوی نابری ده اوکراین و روسیا لسر آگربستا 2020 ده پیمان ریخستنا اولهی و هفکاری اوروپایی ده که جاره کدن هاتیه دریش کرن. جشی ورمندیم پایا بلند ای سروک کماری اوکراینی ولادیمیر زلنسکی آندری یارماکی دیار کر که پیمانا که هاتیه امضا کرن جبو کمکرنا آلوزیا لحرمی گاوکه گرینگه. اوکراینی روسیا بشاندنا 122,000 لشکرین لدوراهیا 200 کیلومتر سنوری ولات سوچدار دیکه. هر وها ادعا کریا که 143,000 لشکرین دنجی 400 کیلومتر دوری سنور خاتنه راوستاندن. بله هر اوروپا او دولت نجبان امریکا جه بقاس اوکراین او لیدوانیه نبنجی لیج تفگیرا روسیا و چینی نرحتن
وزیر کاری دروی آمریکای بلینکن او برپرسی بلند پولیتیکای پاراستن او کاری دروی یکیتیا اروپای جوزف بورلا خوین آلیان جاره کردن تقضیل سر پشتوانی آخواه یا جبو ولاتین نافبوری کرن. ولاتین روژاوا کو تفگرین روسیا و چینی جبو خوگفا سرکه دبینن دناوا دانوستان دناندنه. دولتین یکبوین امریکای بسر اوروپا هول ددن برجواندین خوین لأوروپا بپاریزه. وزیر کاری دروی امریکای آنتونیو بلینکن بنونر بلند تیکلین درو و پولیتیکاین اولکاریه ین یکیتیا اوروپای جوسیب بورل لسر تفگر روسیا یا لسینور اوکراینای و زختین سیاسی ین چینی ین لسر لیتوانیای نرخانده. بردف که وزارت کارین دروی یا امریکای نید پریس راگهانده کو بلینکن و بوریل به تلفن آخوین. نید پریس گوت وزیر دروه و نونرا بلند پابندی بونا خویا دومدار جبو بهسکرنا هفکاریا امریکای و یکیتیا اوروپای و کارکرنا بهوره جبو روبرونا آلوزین هفپار دوباره کرنه. پریس بالکشاند لسر گرینگیا خباتین کوردینکری ین جبو پشتگیری کرنا سروری و یکیتیا آخا اوکراینای و افتشت آنی زمان. وانجاره کدن پشت راست کر که هر ایریشه که لشکریا روسیای لسر اوکراینای و انجام مزنج بو فدراسیون روسیای هبه. هر وها دست نیشان کرن که کومارا گل آچین لدجی لیتوانیایه. آلی نرحتی خواه یا هفپار لسر زیده بونا زختا سیاسی و عبوری یا که هم لسر شرکت امریکایی هم جی اوروپی باندوردکه اشکره کرن. بردف که وزارت کارین دروی یا امریکای آنی زمان که بلینکن و بوریل تقضیل لسر دوامی هفگرتنا بلیتوانیای را لهمبر تفگرین زوردار این چینی دکن و جبو خورد کرنا برخوادان عبوری پا بندن که به هفره بخبتن. جوینا پیمانا نوکلیری یا سال 2021 آداوی جی پکتی آلیم پیمان کو نافبرا دانوستاندران دبون جه 27 کرونی وی جاره کدن بجوین اف جی وی ببه گره هشتمین دانوستاندرین نافبرا آلیانده. آلین جوینی وی لپایتخت استرالیا ویانای بجوین ده داخل نویسکیا یکینیا چپمنی یا ساسیا تکلین در و یکیتیا اوروپایی ده سال به بجداریان و نرین ولاتین پیمانا نوکلیریا به ایرانی یا بناوی پلانا برفره چالکیه یا هفبش بداوید به. دبن سروکاتی آلیکاریا سکرتری گشتی و ریوبریا سیاسی یه سرویسا تکلین در و یکیتیا اوروپایی انریکا مورا راگاند کو و ددمک نیزده بینه برهف کرن. ددما کنو نرین پایا بلند ین روسیا، چین، آلمانیا، انگلیستان، فرانسا و ایرانی بجداری جوینی بون امریکا کو سال 2018 با آوه که یک آلی جپیمانی وکی شابو بجداری جوینی نبون. جبر کو امریکا و ایران راست ده چارچوبه دانوستاندران ده لحف ناکن مورا به آوه که نراست راست دانوستاندرین ده نوبرا آلیان ده پیشکش دیگه. دانوستاندن جبو جنوب و گرل پیمانا دانوستاندرین نوبرا آلیان دوام دیگه. We are talking about the same conditions that are embedded in the JCPOA and بله بنیزبونا سرسالی را لسرانسری جهانی آماده کارین پیروزباهین مزن دهاته کرن لی واریانتا اومیکرون جن هاده لگلک ولاتنان شاهی او جهن قربالغ دایه راوستاندن اومیکرون لپینجی ایالاتین دولتین یکبوین امریکای بگشتی بلاو بویه لگلک ولاتین اوروپای جی و شاهین گرسی ین جبو سرسالی نیم پیروز کرن. جه 2019 و جیهان بردیلا ویروسا کرونا یا به موتاسیون خواه جیان ما خستیان و زحمتیان ده. هری داوی به واریانت و اومیکرونی ره ویروس با آوه که هین لستر بلافته به. لگوری نوچه CNN تاوی پایتخت واشنطن دی سی ویروس لپینجی ایالتین دولتین یکبوی ین آمریکای بلاف بویه. به پیکتی خواه لایالت داکوتا یا باشور رشی واریانت اومیکرون لپینجی همین بلاف بو. هات راگهاندن کو گوهرتوی اومیکرون کووید 19 جارا دست بکی دیگه که کانون ایالت کالیفرنیای لکسه که هات دیدن.
Navenda kontrolkirin û pêşîlêgirtina nexweşan a Amerîkayê doh di daxuyaniyekê de ragihandibû ku li welat de hefteya dawîn de vîrus 6 qat zêde bûye. Li welat yekem kes ji ber vîrusê doh li eyaleta Texasê jiyana xwe ji dest da. Di derbarî varyanta Omîkronê de Belçika tedbîrên heyî dijwartir kiriye da ku bûyerên COVID-19 di betlaneyên sersalê de kêm bimîne. Ji 26 kanûnê ve hemû çalakiyên heta dusud kesî çi li hundir û çi li derve wê bên qedexekirin. Di vê navberê de sînema, şano û konserên ku beşdar li wan namînin jî hene. Li Belçikayê ji sedî 88 kesên temenmezin û ji sedî 76 ê ji tevahiya nüfusa welat derziyên du jî vîrusê bikaranîne. Rêxistina tenduristiyê ya cîhanê eşkere kir ku li Tirkiyê, Rusya û 36 welatên Avrupayê Omîkron hatiye tespîtkirin. Hemwextê vê hişyariyê şidandina tedbîran û sînorkirina tevgerê di rojava welatên Avrupayê de ye. Li Îngilistanê ku Omîkron herî zêde lê belav dibe, tê plankirin ku 25 kanûnê biryarên nû werin eşkerekirin. Yek ji wan qedexekirina pîrozbahiyên sersalê ye. Hikûmeta Skotlandê jî biryar da ku hejmara mirovên werin cem hev sînor bike. Li Almanya cihên girseyî û qelebalix hatine qedexekirin. Ji 28 kanûnê wê navendên şahiyan ên şevê werin girtin. Li Fransayê jî pîrozbahiya kevneşopya li kolana Şanzelîze hate betalkirin. Hikûmeta Hollandayê jî roja duşemê biryara qedexeya tevgera giştî daye. Li Portugalê jî navendên şahiyan hatin girtin û biryar hate dayîn ku mirov li malên xwe kar bikin. Bilêbînerên hêja yek ji welatên ku sala 2022 ji bo wan baş derbas nebûyî Yemen bû. Komseriya Bilind a koçberan a Netewên Yekbûyî ragand ku ji ber şerê dijwariyê li welat di sala 2022 de 150,000 kes ji cih û warê xwe koçber bûne. Komseriyê têkildarî mijarî li ser hesabê xwe Twitterê peyamek weşand û got koçberiya ji ber şer û pevjonên li Yemenê dewam dike. Komseriyê diyar kir ku di nava sala 2022 de nêzî 150,000 Yemenî ku piraniya wan ji Meyreb û Taiz û Hudeydayê ne neçar mane koçber bibin. Hikûmeta qanûnî Yemenê doh ragihand ku jmara kesên ji destpêka şer û heta niha ji cih û warê xwe koçber bûne gihiştiye 4 milyon û 100,000. Husiyên Yemenê yên ku İran piştgiriya wan dike ji îlona 2014 ve paytext Sana û hin herêmên din kontrol kiriye. Hêzên koalîsyona bipêşengtiya Erebistana Siûdî jî ji adara 2015 ve li dijî Husiyan piştgiriya hikûmeta Yemenê dike. Di şerê ku 7 salan li welat dewam dike de bêtirî 233,000 kesî jiyana xwe ji dest daye. Krîza mirovî ya ji ber şerê navxwe li Yemenê ku di nava welatên herî feqîriyên cîhanê de ye gihiştiye asta metirsîdar. Li gorî Netewên Yekbûyî li welat ji sedî 8 nüfusa wê ya ku giştî bixwe 3 milyone pêwistiya wê bi alîkariyê heye. Bi piştî Libya û Qerebaxê dewleta Tirkiye dest li şerê li Etûpyayê jî werde û vê yekê jî befirotina dronan dike. Amerîka ji ber vê yekê nerazîbûn nîşan da û got dron metirsiyê li ser jiyana sivîlan zêde dike. Ajansa nûçan ya Reutersê ragihand ku dronên Tirkiye li Etûpyayê li dijî komên serhildêr zêde têne bikaranîn. Ajansê diyar kir ku di vî warê de Amerîka nerazîbûnên xwe bi Enqereyê re parvekiriye û agahiyên xwe spartine çavkaniyên Washington û Tirkiye. Gelek belge li ber destê rayadarên Amerîkayê hene ku dronên Tirkiye li dijî çekdarên opozisyonê hatine bikaranîn. Di vî warê de fikarên Washingtonê zêde ne ku ev dronên li ber karasatên mirovî veke. Ajansê di nûçeya xwe de cihdaye wê daxuyaniya Wezareta Karê Derve ya Amerîkayê. Washington eşkere kiriye ji Tirkiye re gotiye dronên zararê dide sivîlan. Rayadarekî paya bilindiyê Tirkiye jî eşkere kir ku Amerîka ji ber firotina dronan nirhetiya xwe li hemberî Enqereyê nîşan daye. Bilê bi hatina zivistanê re Libnan dixwaze pêwîstiyên xwên sotemeniyê ji Misrê peyda bike. Wezîrê Petrolê ya Misrê Tariq el-Melo got hîna rêveberiya Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê erê nekiriye ku Misir gazê bi rêya xetta Erebî bigihîne Libnanê her wiha piştrast kiriye ku peywendiyên baş jî bi Amerîkayê re hene.
طارق الملا پشتراست کرد که پیوندیه که باش به دولتین یک بوین امریکایی را دوی چارچوبه دهنه. الملا دست نشان کرد که مصر و لبنان گلک چاره سرین گریدایی سر راست کرنا واره کهربایی دنرخینن. وزیر پترول مصر گفت دگاوا یکمین آچاره سر کرنا وان کهربایان ده قاهره وی هبه. مصر ده گازی بده حتی که ستاسیون ورن خبتاندن. جشنان ولی او سرسری دبه که وی خباتی هنکی درنگ بخه. به دست بکرنا سال 2022 را گاز دی بگهش لبنانی. وزیر پترول مصری پشتراست کرد که دما لحف کرنا غازی یا دنابرا لبنان و مصر ده 10 سال او گوت ام به آلیه نافنتویین تکیلدار دانوستاندنان دنه حتی که ده پیشروشه ده تشت ند حساب مده چه ببن او قانون قیصر نیبن پیکرن. طارق الملا دیار کرد که پیوستی لبنانی به استقرار حیا دا که خباتین لگرنا پترول او غازی دوام بکن. جبر وی که جی پیوستی وان به هفکاری حیا. نستطيع يعني بقدر القومية ولا سيما الخاصة بمصافي التكبير. گوهرینا روشا آبهوایا لسرانسری جهانی روشا جانی لگلک ولاتان کمباق کریه یک جوان ولاتان جی ماداگاسکر لباشور ماداگاسکر زیده میلیون کس جی خوارنا تیرکر بیپارن سدما وی جی پولیتیکای نباشین به دهان سالانه به بدارستان شوتاندن زواتی و گرماهیا گلوباله. لباشوری ولات میلیون کمروف ده نوا پرزگیریکا خوراکی دنه. 14,000 جوان لبر برچیبونینه. لوی قادا لچولستان پرزگیریکا که خودی کرنا هبه جی سالین داوی به گرماهیا گلوبال زواتی گرانتر بو. شینین هرمی پیلین کاتوسی دخن او جبو کاربن آوی پیدا بکن چمی زوابوی دکولن. لگورینت وین یک بوی سال 2020 زیده 800 میلیون مروف به پرزگیریکین برچیبونی را روبرومان. هر روز بر برچیبونی 10,000 جی زاروک در دورا 25,000 کس جیان خواهش دزدان. لمالزیا بارانا کو بوی سدما لهی باندورا که زیده لسر ولات کریه لسلانگوری جبر لهی حتی نها بیتری 20 کسان جیانا خوش دستایه. ایلاتا سلانگور دبن آویدامایه. سرک وزیر اسماعیل صبری یعقوب جلوی یکی مکرهات کو دخباتین رزگار کرنا کسین دناو آویداماین لوازبون. لگوری چاپمنیا ولات حتی نها جبر لهیه لولات 27 کسان جیانا خوش دستایه. هری زیده باغوز و باران باندور لباشور و روشلاتی ولات کریه. جبر باندورا لهیه بیتری 7,000 کس نچار مانکو ججیه خواه کجبر ببن. لشش ایالتان به تواهی 210 جبر لهیه باندور بونه. سالانگورا یک جه ایالتین هری دولمند و نفوساوی زیده یا ملازیاییه. ولاتین آسیا باشور هر سال ددم سالا موسونه ده لهیلی رابونه. لی برانبری داویا جه سال 2014 و بارانین هری به باندور جی دناوا وی سالی ده لوالات باریان. بلی کمی مهکی مابوکو سالک دسر ریوبریا سروک دولت یک بوین امریکای جو بایدن را در باز ببه جنها ده پرسین گلو هلبجارتنا سال 2024 ده و بایدن نامزدیا خواه دینه تی مراق کرن بایدن جبوی که گوت گر تندرستیا وی باش به و جاره کدن نامزدیا خواه دینه سروک دولت یک بوین امریکای جو بایدن جبو پرسا گلوی ده هلبجارتنا 2024 ده جاره کدن ببه نامزد برسوا اریدا بایدن 7 سالی ده کانالا ABC نیوز ده برسوا پرسین دیوید موردا لسر پرسا وی ده سال 2024 ده جاره کدن ببه نامزد برسو ده او گوت اری لی بنیرین از
به قدر جی باورم قدری گل جاران مداخله جیانا من کریه گر از وکه نهاستاغ بم از دیسا ببم نامزد بایدن دیار کرکو گر سروک بریه امریکای دونالد ترامپ ببه نامزد کمار پاریزان اویش وی جاره کدن ببه نامزد دموکراتان بایدن ده هلبجارتنا سی مجدارا 2020 ده لپیش بری دونالد ترامپ بسرکت بوم. بری بینرین هجان و چند من جهانی لور بداوید بن و آن دبیجن حتی الصبح جاره کدن ورم پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد بختار بن.